Kigomano giki kiria kiratongoretio ni Regional Commissioner wa Nairobi Kang'ethe Thuku kirarehete hamwe aciari na mbeu njithi kuuma miena itiganite ya Nairobi aria marokite guteithiriria hari gucina macini cia kamari hamwe na nyungu cia shisha. Maraugaga ati indo ici ni cianangite ciana nyingi kuona gutiri undu mareka wa gwikuria ni undu wa mithako ino. Kigomano-ini giki Kang'ethe araugire kwina wongerereku wa uhuthiri wa dawa cia kulevya kumana na mithako ya kamari. Leo sisi tuko tayari. Mbona mtuambie ripoti iko wapi? Polisi wako tayari kutuma maofisa wakuja washike hizi vitu na mukatae katika mitaani. Aciari aria marekinyite kigomano-ini giki marakenetio ni itwa ria borithi kuhithukire macini ici makiuga ati mitugo ya ciana ciao ni thararite kuona ati ona ni mambiririe wici magecaria mbeca cia guthaka kamari. Akikosa pesa ataiba paka kwa jirani. Akikosa ya kuimba atachukua kiatu yako ama sufuria ama uganye umeasha kwa nyumba aende auze ndio apate pesa ya kuenda kucheza hiyo kamari na pia afute hiyo shisha. Nao mbeu njithi ni maratarire arunao matigane na mithako ino o hamwe na dawa cia kulevya kuona ati gutire wikuria o wothe cikumarehera muturire-ini. Oho ni maroririe honge cia thirikari inyitanire na iteithie kuhiukia kaimana biashara ici cia kamari na shisha kuona itirarehe umithio o wothe. Crack the whip, anza na Kadara, enda Embakasi, enda kila mahali, crack the whip, malize maneno kabisa kabisa. Mjaribu kutusaidia si kama mayouth. Job, hizi za fund hizi zinatolewa na government. Ukienda kwa ofisi usizungushwe kama iko upe. Thuku araugire ni agutigira borithi ni mathie na mbere na gucarania na andu aria maigite biashara ici haramu na ni makwoerwo ikinya ria kiwatho. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Kate Muthoni.